Bog nam je kroz Bibliju jasno rekao da hrišćanin treba da bude poslušan zakonima svoje države, bilo da su na vlasti dobri ili loši ljudi, sa izuzetkom da na njihov nagovor ne čini ono što se suproti Božjoj volji i Božjim zapovestima, čak i po cenu svog života. Ukoliko bi vi kao hrišćanin bili zaposleni u državnoj ustanovi i vaš šef vas nagovori na koruptivne radnje da odštetite budžet građana, vi ste dužni da to odbijete po cenu gubitka posla. Mnogi pogrešno zloupotrebljavaju stihove gdje Bog kaže da je svaka vlast od Boga. Jeste, u pogledu da je nakon potopa Bog prvi put dopustio ljudsku vlast sa ulogom da kažnjava ljudske prestupe i novozavetni stihovi to potvrđuju. Ali Bog nije postavio niti jednog čoveka za vladara Srbije, niti političku stranku zasebno. On im je to dozvolio nakon potopa, a to ko postavlja vlasti, ostavlja na vama da procenite, jer su sve vlasti ovoga sveta korumpirane, izazivaju ratove, postiču mržnju, manipulišu masama, rade za interese bogatih i tako dalje. Ako kažemo da Bog postavlja takve ljude na vlast, morali bismo da kažemo da Bog kažnjava ljude. A to nije istina. Mi sami kreiramo svojom bezbožnošću i grešnošću takve uslove da takvi mogu doći na vlast. Ja lično verujem da nas Bog neće ni nagraditi sa dobrim vladarom, ukoliko se okrenemo i pokajemo Bogu. Već bi dobar vladar sam iznikao u takvom preporođenom društvu kao posljedica Božijeg djelovanja. Da li je to moguće da imamo više od 50% naroda koji će da se istinski pokaje za svoju zloću, da prizna da je grešan i da zaslužuje pakao i da spas potraži u Bogu, u Sinu Isusu Hristu koji je platio kaznu za te naše grehe? Da li će svi oni koji to poveruju da odgovore na Božji poziv, da žive sveti život, da vole pravdu, da vole sve ljude, da poštuju zakon, da odbijaju mito, korupciju, da nisu srebroljupci i govore isključivo samo istinu? Ukoliko bi većinski narod bio takav, onda bi kao posljedica bila i vlast takva. Cilj hrišćanina nije da se bori za zemaljsku vlast koja je prolazna, već da se bori za carstvo nebesko, da dovede što više ljudi Bogu i svojim primjerom pokaže Božju silu. Ukoliko bi ti kao hrišćanin bio u poziciji da uzmeš 1.000.000 evra i odbiješ po cenu gubitka svega da bi ostao poslušan Bogu, nebesa bi se radovala i slavila Boga kako je silu dao ljudima, ne da uništavaju ljudske živote, već da svoj prljav i pohlepan nagon tela i ljudskog karaktera da mogu da pobede. Bilo da je vlast malo bolja ili malo lošija, nama hrišćanima je fokus Bog. Fokus da uz pomoć Boga menjamo ljudska srca, a ne da uvodimo rigorozne zakone i kazne koje ne menjaju ljude, već ih samo zaplašuju. Ljudi koji vole druge ljude kao same sebe, njima ne treba ni jedan zakon da ih zaplaši da bi činili ono što je ispravno. Postani i ti deo Božjeg naroda i širi radosnu vest da je Isus Hristos umro za naše grehe na krstu i vaskrsao za naše spasenje. Jedino tako možemo promijeniti ovaj svijet kakav god da je na bolje. Amin.